Drage djevojke, dragi svi, dragi roditelji, došli smo do posljednjih dana IT Girls ljetne škole, koju smo zajedno sa Udruženjem za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine, DigiBa, radili samo 5 dana. Tu sa našim trenerima, profesoricom Selmom Rizić, Bojanom, koji nas se priključio online, i Edom, te vjerujem da ste se zabavili zaista ovih 5 dana, naučili nešto novo, te uspjeli kreirati svoje male projekte i viziju grada budućnosti, odnosno Banja Luke i nekog dijela kako bi to trebalo da izgleda za nekih 30 godina. Ja bih možda počela odmah, osim ako profesorica želi još nešto dodati. Evo, mogu ja reći par riječi. Prije svega, ovo je za mene jedno divno iskustvo i ovo prvi put da ovako mlade djevojke uči virtualnu realnost i to je za mene jedna pozitivna nova energija. I hvala vam na ovim danima, drago mi je da ste naučile i drago mi je da vam se ovo sviđa i da se možda vidite u ovom nekom IT svijetu, tako da eto možda se vidimo i na studiju nekom ili nekom drugom prilikom. Hvala profesorice. Ja bih krenula onda s prvim timom, Mija, Jana i Lana. Aha, ja se izvinjavam. Monika, Jana i Jelena, da nam prikažu svoj projekat koji su osmislili. Djevojke, izvolite. The stage is yours. Evo, stigli smo. Stav headset pa ću onda jedno state, tako da ne prošćemo moment da kažeš. Ispušno telefone sada. Predstavite me kad ja završim. Predstavite me. Ja sam Monika. Ja sam Jelena. Predstavite se. Ja sam Marijana. Imala sam zadatak napravimo VR aplikaciju kako će Banja Luka izgledati u 2050. godini. Snimali smo lokaciju u Prirodno-matematički fakultet. Prvo smo je snimali 360 kamera, editovali video. Zatim smo u Blenderu pravili dugme koje ćemo koristiti u aplikaciji i na kraju smo kreirali aplikaciju u Ovo je Prirodno-matematički fakultet. Ovako je Prirodno-matematički fakultet izgledao, a ovako sada. Dodali smo solarne panele, dodali smo robote vodiče, robote čuvare i robote za sakupljanje smeća i dodali smo kanti za reciklažu. Super. Hvala djevojke, svaka čast. Idemo ti broj 2. Prođi tamo skroz. Pa ne može pomoći. Ovako ćemo malo da popisimo. Može reći, setup imamo specijalni. A posebna rupa za pomoć. Dobro. Izvolite. Dobar dan, ja sam Lana, ovo je Jana, ovo je Mija. Danas ćemo vam pokazati naš projekat i samo želimo da kažemo da se susrećemo sa ovim prvi put i bilo nam je jako zanimljivo raditi u ovom okruženju sa divnim ljudima i novim stvarima i programima koje do sad nismo imali priliku da
koristimo. Za lokaciju smo koristili fabriku duvana koja je trenutno zatvorena. Međutim, mi smo je renovirali i napravili nešto sasvim novo od nje. Snimali smo sa 360 kamerom i napravili dugme u Blenderu i sve to sredili u Unity. Sad će vam Jana pokazati kako to zapravo izgleda na kraju. Pokrenut ćete. Ide sad će. Ne da se. Привет, меня зовут Диана. Sad ćemo vidjeti šta je. Tehnički problem. Dešava se. Polako, samo polako. Jeste i sad me pita stationary boundary ili room scale. Room scale. Confirm change. Zapitkuje ta headset nešto stalno. Eto ga. Привет, меня зовут Диана, ее имя Лана и ее имя Мия. Мы делаем проект инициативы IT Girls. Wir befinden uns vor der Privatfabrik in Oktober im Jahr 2021. Si quieres ser esta en 30 años, presiona esta botón. Disfrutar. Ovako će to izgledati za 30 godina. Mi smo ovdje napravili naselje. Dodali smo kuće, drveće, robote koji stoje ispred svake kuće. Više zelenila, jer to je neka bila industrijska zona i sad smo htjeli da napravimo nešto novo, kao što je naselje i da ima više zelenila. A robote smo bacili radi modernizacije. Bravo. Idemo tim 3. Hvala. Na tim 3. Odlično. Ajmo, trojka. Bravo, djeco. Radite vi ozbiljno. Tata, ja ništa. Ja sve ne gledam. Treba još slijediti. Lepo se kompaniji. Ćao, mi smo IT Girls, ja sam Ana, ovo je Andreja i ovo je Barbara. Naš zadatak je bio da zamislimo kako bi Banja Luka izgledala kao neki smart city, kao naprijeđen grad. I mi smo za lokaciju odabrali park Nazir Stanović jer je bio blizu i zato što smo tu imali viziju kako bi mogao izgledati. Kao neki zeleni i unapređeni park sa nekim novim tehnologijama. Eto, sad možemo uključiti. Da vidimo šta se tu radi. Sad ste ispričali, sad da vidimo. Hi everybody, welcome to our virtual reality. We're IT Girls. We're currently standing in Peptide Ceramics. Click this button right here to see how this part will look in 30 years' time. Sad kad kliknemo dugme, onda nas odvede u 2050. Ima je animacija. Da, i ovdje sad to treba otprilike da izgleda za 30 godina. Polako. Mi da vidimo. Dodali smo promjenu drvića. Polako. Da vidimo. Dodali smo solarne panele na ovu zgradu, mislim kuću. Dodali smo i 2 vjetrenjače, da koristimo druge izvore energije. I dodali smo isto robote, imamo 3 robota i dodali smo ovaj leti, ali lako iskupaju smeće, tako da dodali smo ove kao modernije klupe i mislim da je to tu. Drveće, jel? Da, drveće, to sam rekla da, drveće smo dodali da bude kao zeleni malo park. Bravo. Šta kažu roditelji? Da li biste i vi ovako VR da kreirate? Ja bi sve beton stavio. Kod njega je sve beton i šlaf, ja bi. Ovo mi se sve sviđa. Vas dve sređujete dvorište. Dobre.
Dvorište na moru sređuje. Već su znači dobile zadatak. Dobile, Saša će nam ukinuti cvijeće i drveće, tako da njih dve preuzmaju. On samo crijevo i voda da opere. Ja ću zamoliti za još svega par minuta pažnji i profesoricu Selmu za ovim vrijednim djevojkama koji su zaista se trudile i radile ovih 5 dana da dodijeli certifikate o uspješno završenoj našoj IT ljetnoj školi. Selma, izvolite. Hajdemo. Arijana Šteković. Molim vas da ostavite sve certifikate da se možemo uslikati. Šta je bez slično? Okej, čestitam Arijana. Ja, možeš ostati tu pa kad se sve kolekcije priključuju. Jelena Zerković. Vamo prema kamerama, Jelena. Da vježbaš za kamere. Jedna meni. Tako. Kad postanete poznate da znate kako to radi. Jelena, možeš stanite do sve tu pa ćemo... Monika Dragović. Čestita Monika. Andreja Gajić. Radimo pozivirati, Andreja. Ne. Učite se, moram se. Sad će onda vidjeti kad ustane. Barbara Đekić. Ajde na pozivaj tamo. Barbara. Osmije za kamere. Eda. Ana Nišević. Nemijana. Čestitam Ana. Jana Krnetić. Super, čestitam Jani. Mija Popović. Ajde. Čestitam Mija. I Lana Vujanović. Ajde, Edo, vamo sad i vi. Ćemo krenuti? A može neko onda čuvat Bojana? E tako, stavite ga. Ima i Bojana. Bojan je s nama. Evo ja da se uvalim do brzine. Ajde. Ajdemo. Ne vidi se napred iskod Mije. Aha. Hvala. Bravo. Hvala svima. Roditelji sada mogu da probaju VR, ja predlažim da svaki roditelj proba i da osjeti kako ovo izgleda, što ovo ne može ispričati, ne može se ovako vidjeti. Znači, fino na glavu da stavite i da probate što su vaše djeca uradili. Evo, maši, Ajde. Ja.